Aduh, ada ya tang obat. Mat. Mat Langga. Mat Langga. Iya, Pak. Ya kan nak kelucong. Beda apa, Pak? Ya obat bapak lah tak ada tu. Melaki obat ra bapak tu. Sing kok sida Pak tak nebuk PC, Pak. Ku pada rem tu. Ini mau obat apa bapak tu. Iya lah gampang, Pak. Lada iya bae. Kaki lapas sabar kelu ya. Sing kok ki ala aku. Deki sing kok kasbon ndak tang jeragan pola ame beri. Iya cong, iya cong. Sing kok mang kedal aku kelu, Pak ya. Iya cong, jalan cong. Tengah tu cong. Ya kam, Mamat Langga minta gelem datang. Pas bila bareng re saya kirim. Ya bareng orang saya kirim mela tompoan. Dari di mapai mat, mek telat saya datang. Seporan na, Bos. Engkau kira betintang bapak. Tang bapak komat, Bos. Lah kan bila sekomat mat, labit ya. Ya lah semua abid, Bos. Bada mon seminggu lah nah. Ya mula seminggu abid ki ya bapak kaki segering mat. Ya lawis mat, ya bareng dikirim. Saya kirim kamaan deh, Bos. Aja lah beda alamat debi edeng mat, lah tinggal ngeterakin ke Romana. Ya wis, Bos, bisa kok ki pong ke kelu. Iya iya iya. Sing kok ki magedengen, Bos ya. Iya mat, tuh mat. Oh, laki-laki bejantan tangguh ongku Mat Langga. Ngara ada bujel. Bos. Darem Mat, lamar kirim kapi bareng ya. Iya, Bos. Lamare terima kabi berengore. Oh bagus Mat, kaki lakar tampil aku andalan. Pas iya Mat, wis seri bagi aki kasadin ya. Ya Mat. Bagi kasadin ya. Bos. Beda apa Mat? Sing kok kasbon apa, Bos? Kebaya apa kaki Mat? Pas laku akasbon, jaring bulan beri lamar kasbon. Cuma, Bos. Sing kok kan melihat tang bapak, Bos. Tang bapak awak sakit, Bos. Ya sengkola tak tahu aja ya Mat. Aja lah urus kaki bi bapak. Tulilah mangkat.
Tak beri nongko ya bos. Enja, tuli latar lagi. Jadi masih milik ke bapak. Hari apa? Cetot 2 sek. Teh. Teh Sadin. Teh. Ya teh. Dari Kimen lah mat ya. Iya teh, aja dari bos Kimen. Si Kalangkong mat ya. Iya teh, udah pada. Saya kok lanjut aja. Iya iya iya. Mek neng gua seket bese. Kocang Kimen 500. Ditanya Aki, ke Kimen. Sadin, udah apa? Halo, men. Iya, Den. Beda apa, Den? Kakek saya bener kang kau abri saya berempat, men. 500.000, Den. Yang siapa, men? Jaya apa sering 2 seket. Hari ya, re. Itu kita kue bitong biko 2 seket. Ba, ongkur sengko abri 500, Den. Jaling 2 seket. Masa kau leceh ke kaki, men? Ya mun 2 seket aja paling kalau amat langga, Den. Ya, letanya Aki, kamat langgar, men. Iya, iya, Den. Deki sengko kamat langga le tanya kina. Ya, lah, ya. Wah, keng 2 seket saya berki. Paling amat langgar di laku. Ya amat langga jarang PC 500 sih bagi 2 seket ke Sadin. Pak. Bapak. Oh, ada detik lagi dong. Iya pak. Ya oke lain om dulu pak.
Pak, nanti dulu Pak, mari melo. Bos ya nih. Halo, Mat, apa bos? kakek berde di mana, Mat? Bade nang Roma. Ya kan nak, Mat, identitas Roma bisa kok. Iya iya bos. Siapa nelpon dong? Ang bos Pak, singko suruh antar kasa. Iya lamang kacau. Istirahat dulu kaki Pak ya. Iya iya iya. Bos. Bos Kimen. Bos. Tujuh, Mat. Beda apa bos? Mas ingat aja penting deh. Singko mi telah sorokan na. Sadin guru nelpon, Mat. Pocang pesen yang dua seket. Pak bener kalau kakek. Iya bos. Lagana singko sing anak. Tapi singko terpaksa bos. Eka beliau pada tangga apa sakit bos. Sepora na bos. Ya lah wis, Mat. Bisa kok sepora. Tuli lah boleh. Masalah rela mare. Iya bos. Langkong bos ya. Ya ya. Bos ini nila api tak nipu. Sila yang biasa naman pada laku lah nilpo na. Renta. Nas, bareng lah mari keluar kapi ya. Mari bos. Ya tuli lah kelala tarakin. Laonan, Nas. Iya bos, iya bos. Bos, anas may alako din na, bos. Iya, Mat, bisa engkau lah kare pelako. Lah, kaki may alako anas, bos. Sedang kibar singko. Wis, Mat. Kakek setia lah tak usah lako ke sengko. Sengko lah malako anas. Bos, kaki may bisa malako anas. Sedang singko rela abis sa lako deka.
Iya mat, singko lah tahu kaki cek lakar labit saya laku ke singko. Kaki terus tahu alas ya, singko mampu kaki ya. Iya bos. Kaki ki enggak ya mat, lambak bi singko seserongan terakin PC ke satin, bi kaki kan ki potong. Ya karena ya mat, alas singko mampu kaki alaku. Tapi singko kan minta sepora dia kaki bos. Bi kaki lah mari sepora. Bener mat, kaki bi singko lakar mari sepora. Tapi untuk melakukan kaki poler, singko lah tak percaya. Soalnya mat, memaafkan belum tentu percaya poler. Semahal-mahal kata maaf ya mat, lebih mahal sebuah kepercayaan. Sepora naman ya, singko setiala tak melakukan kaki poler. Tulilah laku ke orang lain boy. Cuma bos, singko foto kelakuan dia bos. Enggak mat, singko lah tak percaya boleh ke kaki. Tulilah boleh. Ongkon lagi bos. Iya. Leh, mek furu na kaki saya laku tuli dateng jo. Cereng biasa na abid. Iya pak. Singko situ tuli mole. Soalnya singko lay pambu dong tanah bos pak. Leh, mi bisa apa ambu jo. Andi masalah kaki ya. Tidak iya pak cerita na. Singko dia kan kas bener dia tanah bos. Sebenarnya aku pada kaki jo. Tak beri pak. Tadi singko ngala, eka beliau pada kaki. Jo, bapak teman ngaciri bareng kacubaan je dek kaki. Inja pak. Ya, apa na jo, kaki mi bisa ngalak pesen na cerekan. Singko ngala pesna tang cerakan je pak yang terpaksa demi kaki. Singko di lote ke pak, nyelingak ke benda kaki. Setati beres-beres. Jo, sengko angok tak beres. Tempeng melek obat bi pesen tak halal. Saya ngacong ya, cepat teman boleh kelakuan kata Ji. Pak, singko minta sepora pak. Singko tak ngelakuin apa dah ngajak boleh pak. Iya le, saya nggak le. Cepat teman boleh ya. Iya pak.